Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Presiden juga Meghalaya Pradesh Congress Committee Pak Vincent H. Pala hakas ngibalang ke arp santri Jembang arajar arpuar ulapan skem yo ba M lang lalu ubreu teman besan kemukertong jong ke Kongres uban aireng na Nartiang Assembly Constituency ha ka election syaka ying dorbar tauan ke jela kapan salong haus nem arajar arpulai. Yo ba M lang lalu lapan skem ha ka jingalang belapelong da Nartiang Block Congress Committee ha Mission Community Hall Namdong. Hakini keju asngi la pendung dekat ru ya kirang ba pada kilong kemi ki balong mencua ki dekat jangka National People's Party ka Bharatiya Janata Party bat ka United Democratic Party nakasnong Nartiang. Uba M lang lalu uba day nakasnong sat sama uderu officer babat ya kerdan Joint Director hakat nat Soil and Water Conservation ka Sorkar Jila bat ulasyem ya ka Voluntary Retirement Scheme ban aireng ha ka election arhajar arpulai. Udah itu baka daw ka pakongsan ka pelong ya ban yele ya kini election house nam arhajar arpulai. Kalong ban ai ke jing syakri ka bakhampa syakinong rep hapo ka Nartiang constituency. Form yang iki unit haman lagi snong haman lagi area. Kerpa di pi kamwa yo sugentum emde pertut utel join le madong wan ye join kat tungut ki wan join. De kamon gawa sopai wan join pi. Ite daw sao kemanan ni, sao suka, hipori orang kimai kelisnya, orang melang radio join kongres, orang melang bolok kikot kisah. Kamu nuyakan pas ni kamu officer, cendur ke buru beja borong, bolok kikot kisah. Kamu sangut ki buru ki officer tu ile ke kongres, ya bolok selagi seru melang. Sao seru melang wanong kondo yo kikot clear. Kami hadun ni nang phone pem like kate chuan kate polai ni bhai le em ki jing bodor le ni bombat huan em ki chim lon em ki record ki ba uni ki record ka khoi yo ai phi wa nakan group house sit ko set up candidate don't need on you to men masan hadun ni em ki officer MK Polit, MKIS, kuila ni, MK Engineer, ki doctors, kuila ni, hadre yang wilo teman dosan. Kam kinong song, ngasih suka, wakani ke konstitusi yoi, yuma amlang, kamu omai yuma amlang ngapa si kelas joi pure, mah, joi lihat bol, lalu player football, te porodang pure MK section C nak kemo. Section C tak ikut ustad nak mau ngah kejuk section C perlu mayaba ustad depan officer tehipor wanu changa ong pai election le ong ai bunut ni ke kam ke jam mi engineer bunut ni ke kam ngaptan jang usoil te le bunut ai kwa chekri te pediang burom ma amlang chaka yung kongres ke yang pediang burom yoro ki perlok yang o ki wm ngasang suku ma perkat wiuli darba yang kiwi parti NPP kiwi pediang beromi ma perkat ni pediang beromi ma lalu em napo wajar wara itu kiwa join pediang beromi fi ke parti siau bhag itu kiwa join lada chatit ki lawan tit ki bru laham chatai mo di ba ni dedem ha ni dedem mem dor pi temen step ki mandap siap ke kres dah dor pi ha telem ki wan terwa bisa chim thet yum thet sam thet kari thet motor thet that thet sola tang ham chet kelai kongres kerta yang ngai pi badau yu pi dau bo ki gibru ki obiang opan lowan ipi knama yo ipi kau kandidat nakani konstitusi oleh adam declare hadir opsi amin wa tetap siap lo declare ni wa dah amar tatrin wo mai melang to kandidat yang ke kongres negeri ke konstitusi hamar tadi ila orang te yang betang bi ngani de tangwan ki am sengam ki presiden le de ben mi tiket ngasan kror ini si ngam to presiden wa yikitet mah mamlang de MUI mamlang de MUI ite daw tem to wa yotet de bru de
Rapnyar ki bru'i na kam sarkar ucegri ki niten ukrek ki ye ka kampanye ba rapnya to ka cing etilut te ke cing kersan ke yong pi ke ke timun ti diam yong pi kamo mamlang ham kersan don hi hanre mandalai pi cibi tau kan basro ni betayong